Obila kaunti ma Laikipia dhi nyime koda pedha mar manyo math ma ok opuodhi e gwengego. Pedha no tim na nyuki kama changa lita 30 kod lita 300 mag kangara mitiyogo e loso kong'o ma ok opuodhi nomaki. Ruoth Martin Kariuki omedo ni joma nyuoyo kong'o osebedo ka pondo ne obila ka okwayo jopiny mondo konygi e pedha gi mar tieko kong'o machal kamano. Omedo sayo doho kuom goyo joma gindhiyo fwai matin mamiyogi thuolo mar dok e ohandgi. Komanda mar obila ma Laikipia John Nyoike owacho ni pedha no matimore e kaunti ma Mangina bende koro kaunti no mangima bende koro saso e gwenge. Tumeweza kuingia boma kadhaa na tumeshika chang'aa lita 30 na tukashika suspect 4 ambao tayari wamepelekwa mahakamani, wamepelekwa polisi ili waweze kwenda mahakamani. Pia tumeweza kupatana na kangara ambaye ndiye material ambayo inatumiwa kupika chang'aa lita 300 na tumefanya destruction, tumedestroy, lakini kuna apparatus pia bado tumebeba na tumepeleka polisi. Ningeomba tushirikiane pamoja tuweze kushinda hii vita hii. Si vita ya mtu mmoja, tusiwachie polisi peke yake. Tushirikiane pamoja na members of the public kwa sababu hii pombe ikiendelea kuuzwa katika hiyo maeneo inaumiza watu wengi sana. Inaharibu watoto wetu na hata wazee wanashindwa na kufanya kazi ya kutafutia familia zao chakula ya kujikimu.